Kardom and welcome back to my another cooking vlog. So nali tum kadaw ipanta nili asap soben chutun choda recipe long nali tum kadaw ipanta welcome lo. So pini ta nili nali tum pan ako akimi recipe nawan pitulo. So kimi mane kimi ka lilo he. So nili channel long bangke akimi recipe lo. So nali tum handa nanti share poni po. As nali tum itigo kiche pen kicho nang lang duing na. Lapen pini recipe nili nali tum hana kiman pike jola hello. La chini mana nali tum. So lake la somen ke Jokan posibu hedi la ang par ekdom air clear didi sita nampang ke la ang par do elang jo hudak la support ke hedi la pen mentu pias la pen tunu pelong hedi hohe nang tum cumi pigi so pini ke nili la sinan thana shesha pon ikpo la pen la so pon men ke hedi Jokan bu la so ang par men ke hedi so nang tum Jokan chuma choche ma la nili phan comment long thani tha so pini ke Jokan recipe se nili nan thana shesha pon ikpo so non ba ke Jokan le selam pon na la son ang par do ma diri la ang par sikem to ponji polo la thong bangai bidun de lo ang par bang par dak di tum ta do hedi aka air color bang hedi so non bang ke ni la son athong ang par sing to pon chot po yo la son ang par he ha la son sing to pon chot po non bang ke nali tum ta cholo he pon se ta ni li ko son se ke selam pon mala se ni na thana che sha pon ipo polo so non bang ke ing to pon ibo ma ho ang par pa phuplan didi ake air bang ke di la pu ing tu miu ang par pu dit jok jok ta jok bon sanon bang ke la ang par do elang ma didi ama se la thong no se che bon het het son lang jo sita ni di ta ing prun lap lo jo la inon athong sai di lo la phai ke la athong pen pen le up ta chok hedi bon sita la athong long ala areng do mati la nang du ne titi ama sini la athong pen up it de lo ta pe ni ri ta ke ter la aphik lai na ke role hedi la sorvo phik la ang phar an jo pang phar pa me mila adhok ke dolo he ipu puni dolo sta pang phar oila la ne gutte ta tilap lo jo hek lap lo la penoni li han bang ki upon popolo kukar long uplo plong thedi batai hini thom ba husal mari lo plong te menda prang pomati di amasi kukar long si bipon lo la cham thai lo jo la pen la dak lang dung dun po dung o anang ne la haning lum chetan ta chok hedi batai thom bak si husal pamari choy me didi abisi lo polong te ako men thulam po amasi batai thoman cholo nili husal pamari la pen la ingot keter hedi ala alang nang kisu bolola pela ina color ta ekdom ki ik lo jo ki ik puta kali ekdom air hang je hedi sa color son jala son la pela dak chekrak long seni thong phak po do anta alang pajiti plot nang la pena ko cham thu pro po bola ke ho sap pakak nei metidi kala de ho thu ong chu thu ne diji masi pakak lo la penang korban kadang nang ki ju jun lok la jo la pen malom so phit pen alang chitti phak lo jo penang an ke penon ke iri pen sike sort hunang po ekdom sor het po alang ba ekdom padam phak pa di la po padum long long lo jo la alang air hang lir seng kedam ke dia ke ho color lol hai ke penda ki pidunia seng antani dak bi tab leo harsun ke lok harsun ke air men thu en ke la ke jog an ki upolo la pen la po bang ke ko birik la lo non pidun ji ke penon ba ke arnu thu bom lo jo ni li la an video bang kuri long weda lo an khona pania don theklong lo bo ang ho kang ko lok lo ke chiru he asne do anta jog lap lo pipi mage jog ni seng an ni li paklang lo ma de ke cheng harsun ke lok harsun ke air biril ha pasek lo an ke men thu pasek dun lo an ke la jog an jogun phet lo jang thu pen sikar no pon hedi jang thu asap so pidun ekdom dry lo ka selam hedi ekdom chomi sen nali tum tala sonjong se cho selam le lang jang thu pen kar nu men thu harsun han so pen kar nu chu chilang plon la son cho selam itha chomi sen la pen ke hu bang asap ke do po hedi ke hu ma ti di asap ke do lo most ekdom chomi pigan lo so nali tum tala son cho selam itha no se selam le lang pulong te hedi la penyo se ako kaprek pen ta tun melang plong te nili phan nang thanik tha ko son se tun melang ma hedi so nili bang ke la son se tun pon lo jo la
lapen alang padowo kali kitun pon di ekdom dry lo alang sor het lo medidi da karnu dunia sing anta kitching arnu eta phit sini lila Jokan ako karnu thulo phit so jong se video jong se lang mesen plong te like pi ikta So hello everyone, non ma ke han men khai lo. Nili mane hala Jokan han hedi. Koson sigitun ma la sinil na thana chisha poniglo. Kaprik style tun milang mon hedi bonsta nili gela son chutney sige salam lam. So Jokan nili koson sige salam pon ma la nali tum hana chisha poniglo. La pen nali tum ta la son chu salam nilang la son chu salam ibek tha la son jang tu ben karnu hedi. La pen chome sen ki hota la anset ho helo. La pen nali tum ta kaprik style jo sige salam me dolang plong te nilipan comment section lo nang thaning do so hada comment ole chingki thuig lo na basi pini recipe ba da sing tani po ako mo next recipe le ako chitong chi lo na ta ta te na tum jo sinili recipe kala na ni dok plong te hodai ting lo like comment subscribe and share na kori pik tha jerpi jerpo ka to ko phanta so pini ke da sing tani po ka do